awi yudame o wadi bijo man West Nile ne bido MPs ma choli MPs mi West Nile da kare lo kuma pani to joke majuri no meeting piaro ya bije watero lo kuma pa ipala da ni Uganda Mawa raising challenge matters of national importance. Wapenyo Prime Minister Pierre Dep we are biche. Dep imao time gangwe ya pa Wario State Parliament. Committee mai kerone mena lo kuma pa. Now committee marama biro. We mena lo kuma pa. Ti wapenyo wiwane pingo wadin lokoma pa poti ochope lutua o ya wale na wanyo ni wachanga wo bedo frank and straight to the government we are calling that over the yard ngoma pa ni gibi yogi investor manye Bruce Martin baagi South Africa Bruce Martin orate kwela in 2012 Martin la member of parliament Otiero ya office Kampala. Owae gamente omiyere ngom. 42 square kilometers. Mount ya kapejota mama chale area MP ngom omiyere pin. Owachani dano chako sira ngome. Amba chale MP aroma timo ngawe gama adi ngome. Ami yotabire. Awae ni ti option ari oma bibi kai tika biyo gangwa ya pa. Bien ngom le eroni ngom padwak gamento mi ngom padwak 25 kila ile waje kwere una actually kam ichari dano do gutu gutien igaidi donc beti machali investor ere tikianario na machel kay chulo chene madit bot gamente gamchen niro Dr. Musalafika na Mario wan machala chole pe wabi ye ni ti ngom mamekwa wabi dwenyi kubisuro wangi a awai ye kionario ai da gam chenio nyobi re we chenio bien ngom ene ngom padwa kari de kere miro pe bi ti ngom ne yoni ti en bo chao nero ngom chao ti me mao nero ti batika ti me Bruce Martin owae ne losing interest owae ngoma pare ogwaro container ne mati ya pa degere mono ti ya pa awaji gidani olok ba dego to poru wachero wafur poro wachao pera nyogi ba degere ochao container ne potero chen Bruce Martin watien no football up ento gamende do kero wigi ni ngom le ene o meri kwani kan ni ngom ma Bruce Martin wacha ni ngome biar timene ngoma pare ene tukche ibero ke sports anti tukche ibero ke cotton o tiere ni so agriculture o tiere register cotton plantation level ya pa ci eno guaro a gamende do ke wigiri dano mero a kan ngono gi ya pa la tieno ku ja o statement ni after all ngom ni early ti ngom pa Uganda Wildlife Authority down the road. Oh, Bureau Chow Yellow down. Good on that, you little bit, my big year are. Good our statement of Ning on many on performance. Joby Forest, good Chow Yellow down, good order for down Vega are. Let's you know good after all mobility and humanity district. Nick on the pop one chop. Pianging again, Cadon Ditimoria, in on the energy and human, quite on no very young. Oh well, in 215, Mago Yeleni of the Birka Poko Wangoma, Kiki, a town of Birka and Robert Time, Megeva Mekwa, Good to Bongi, that was 2015. Savea Abu Birka Pierokiri, Oberka Nero Fidi, 70 Pajomo Kene, Wagway 70 Wakero, Wariemogi, Pogo Medikero, Kiri in 2015. Go and you after all, the getting was a very so sadly. Or well, which year of 12 until 2017,
donc wa ni do ti Saturday bi ke side post in 2017 donc ku bi ke side post ku ja ko down go on the moon jeme do kuli ya pa jeme do tere ke no donc toi kai nen warade di president tien pierre ya moyen donc wa penyo wi wani gamende tigi goodwill mi to ko pe o mati ya pa kene watika bana chawa president tika buy time mitero we are told charo wandu ming we are gamendo no yo mi kwanyo teke wa o ni president we lock mano la zindagi bara legi ma wa tiere yo to repida ma alors le president ko an we ni awa la dillo lo ma bare ko de chopo president amaro wa danya lo lo ma pere ke ala diri don ayeti mo commission inquiry commission inquiry we do it appear manière go tie ko ke la report lo ma ba do ko president lo ko prima fe ala da kayiri a reta ko mo wi wila ko ti o magaka jero e no ga ko ke dero ti ke ma na ko re we lo ma ba do to pe ma be igiwa gamene de eni ko ni ma be ka itera ho hedo ne taro do ko tek total petit gamene de wa do ko tek wa tere ko di Jackson gimiyo gebe ngi chay ko di Jackson la chaya itera na street ni yero dawo ita no mo ko widio ni dawo no adi apa lo dire mo kero mo watiwa eri area ma pare mo ma titoyo ti apa magi wanyo ni mo ma titoyo ti apa o wa be cha mo kero watamre genu mi o president despite meeting etienne yero ya mwen pe yiri lo ma pare to mi nem taro NP mo ma ti underground ya pare gibero denying actually the royalties ke magini tibne noya pigi ye do ni actually ni ma ti actually ma actually ilo gi ni pakwai so wadi tamane ne gop ti mi eroni mabere ma chalo ka actually e chawa na ngeni do wo cha ta mu na he pele wo cha ne ngo ma ti ya pa ni da ti ka to ko ti mo kere gino mo ni gamete ti ka mo ne bo wa na actually ngo ma ti ya pa donc ngana tamane ma president ka biir ka wate ko wani wanu wo tira ti president we ay o wati wa lok ma kiti lo mo da ko pa wa wadi ni lo ma pa wa be do ko kweri o chake ti no o be lo ma kiti kare no ni imiro ma pa to twal ni anga jori o wa to bi ko bi do bien pita we ite o be ka ba do bore bien biare o bi angwen itero ti ma business policy itero wiyo kum daro ka ta idaho te ma pa ti wate ma otika waro ni president resolution ma metwa ma we ka ko kwere ma pa wa kero no ni wa be wate ki president yuwe ko so be do te ma kiki lo ma pa on yangwa ko ka do degi to lo pa pa re o te pa ka tuli ka do miero o wate wa strategy no ma mi timo o mi wa time frame mo bere ka within 2 months within 3 months on yangwa ko ka do pere ti do pere do teke wa bere ka kera twal down ga mai ge mene ge dem cha wano te go wa kere bieni wa bere ge mo ge bot en yuwe musube donc ga wano ti ka kere bot yuwe musube ni bieni wa bere ge mo bore kere wale eni pio ko kono dar mati ya ba tora wan pio kere we ene no binga kere ikum dano kanwa kawa ti mo kumero be mo bere gumba bere kuiti ka biro ti ma wa wali mo ti gi president yuwe muso be ni kano piro solving dok ma bari within 3 to 4 months madaro be de dem jam permanent solution ti wa ma tala tole pe do way mi kui ti riye kui do bot mali mai ti ka twa ko ni
wa waju yire ka wun to mo kene o do waju ne yire ana waju yire gi waju to yire we o do ni biye bien te ko be ka kera te o ke committee judicial commission inquiry wa din ko ko ta ki ma president mo give me you time frame no 6 months ni ko ta pi people make the child teach wa pe yo ge go ani ne give me facilitation ni ki twa le budget tiene mo ma ki mi ni pere pe gra mo ta de bo tiene tero ke nyura tere president very good will mi to lo ma pa lo ma ri o mo ko be lo ma pa ita we ne na ko lo wetu plan matie currently la wo ma il va venir ora ma vida biche leken wa be ga ndero sale sale o go tu do an ora go do ngato ka che mi fa division commander ka do ora go kien wa be wa na wen o ke le lo kuma pa o ai wa mi etan ko lo ko da lo kuma pa awa je exactly mo ma tika wa ne botuni for division commander wa tiri do bisa o ma ho jo ma tik da chelgi o be ne ni guti ata ya yo anda ko je for division commander awa ni 2017 ikar ba ki tila chuli pierre bet bi abi ga ta ya o be do mo jupiti e go be ga escorting jo ma ki mo ki ma re ni tila chuli jo ma ki mo ki ma re ni gendi be ra jinga ta ya go tila chuli pierre bet bi abi a para boro to yiri ya mo lo mo jupiti e timi de ka tulu ta oriyo nigi ringi cer ka weji ko jodi lo mo jupiti e sur la chai yami so da pe yo for division commander awani down go be escorting joba gi rogi ni mari import o ma ko dira di ichawa ni chel pa chuli ken for ko ma ko chel ken ka tero do ti ka ma ko ka do mari ma ko chela chuli actual chel ka tero po ma mo yo ti ni yo bias ti wakati wonate kipa ko la wa yo bere ni ebe no en for division commander ni ma mo ka ro pere wakati wonate ni ma mo ka ro pere dara ngwen ma yaro ene ma ko ikelo bi bulu ni dara ebe gi godni ko ta chere be ande area ba ki ma ga one to wa ki ma ga ba dem straight ya jumare tiro toa ichawa le ene ere ka mo ya roberu mo ball roberu mo straight wa tiro lo ko gamente da wa be ko jure ikar le ene gamente mentalo attention mo tiga biro ya chori kai